Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hagini ki kendet sengi ki balalan, ki pajba ki dang kulumar jengmon, halor kata kaan, tayeng, jong ke sorkar. Hakaba kaladan ke jengong, bakaan jong ke Meghalaya Urban Development Authority, kan Tri Kamshu, Shabar Upur Usam, jong ke Shillong Municipal Board. Bat kan sawan no pat dakaan jong ke Khasi Hills Autonomous District Council. Haka jekran pat bat Menteri Sarkar bakmi yakatnat ki Kampung Raisor uba Hamlet Sendoling. Ulong baka sarkar menta kala terwa bandan betek tangkawai ka an chnayeng ne kata ka Meghalaya Building Bylaws ka bantre kamrenti habarak wai ke jella namar kami hab baka jella kandan artli ki an ka jong sarkar bat ka jong ki Autonomous District Council. Kajung sim raju ki sarkar nam ta kani ka Building Bylaws. Kedai hari kajung kandu apreng agan hot. Dora ke meeting bagliang jong this council at Kipor nagliang jong kesenjuk jong kerbasno kubri nyutrep bat ni sarkar hak jingkul lang bro lai yang mamla kelan karai bayaga Building Bylaws kepada Shabar jong ke municipal area Panaitis ka diskonsil ba kampet berkelong maka kebor berkeniru kedai loba ka jengkwa jongka diskonsil ha kebor ke bela bikmat da bor likely ki CM jong ke diskonsil kemudian bagi ni aka direction be bagi penbor rei da meeting da jengkwa ulang berkitu kelong willing bakin shimnek jebakli bakin long ka kebor ba ken ai ken pek teknik ia ketiga ansa ye debat na po jika pada bawa po ke municipal area pada kemudah ketiga po di kiri bukan larai hak juk kelang berat lain yang mamlah di yodan kiri pada kijing tunah ni untai kumangi ko kebuar mana dengan setelah rumah kalian cuki ke ubah jalan di kedua ni sarkar ni pedang dengan welcome buat hak meeting ke bahagian spesifik hang takai mensio bagi keren ya kita kiki kebudana dak jelang jongi bat diskonsil bat kembang asu mengah hak beri bat kiki bylaws pi jengsha ngikwa ba kenan takwe ke bylaws nomor nama apa kau jalan Meghalaya berkuai ba Kandon ki bylaws ke diskonsil laga jong ni si gomel laga jong Khasi laga jong jantil laga jong garhus laga jong kami belum tahu dalam tamu kan keluar kata kerum ni sayang keleng-keleng ikwa bonot pada witang kuwe ke Building Bylaws dan nak tahu hal tu pun lai keren ba borok lai tadi ki Autonomous District Council ken ai ya ke Building Bylaws saka sangi sarkar ninyo banpet banyak ekosistem lang dari ko mata hadu mata nang adang ke Khasi Hills Autonomous District Council Jantil Hills Autonomous District Council bat nang yang jong ke Garhus Autonomous District Council keempat semua ayat ka Bylaws ni sarkar di kalau ke bayak ini bagian le bagian kempai nomor bagi buat dia barfan dan kata nomor kejung terkam jom ke kejung doa juga po doa juga pai ba yang tahi kim kami dari nikah karen Meghalaya Building Bylaws bat ni kibi inti ba ledak na kalian juga girls kan I know asli yang tiga Building Bylaws yang saya shonglang in examine borok likely ki Building Bylaws juga council bat juga state perhatikan dari jangan dalam kalian juga council bagangit skambru nak liang jong kasen juga rabasong nomor le mata tu digong ini exwen lang buat dak kajing lang borok kowe ni selak onyo ya kowe ke Building Bylaws ke walong selensar apa kasti hi borok kowe buat ni stu langi ora ini Building Bylaws ru suka ban batai kendiat ba kajing mud jua kalau ba apa osor pada pondok kendong
ki antri yang kita nak kunjuk kini pair. Dia kata pada ke detail mereka nak apa yang dia pada mulut lagi building bylaws lagi discount. Atau ke department jumpi kala thought thai sini ke Garo Hills District Council bahkan Pemstat dan submit ikan eka building bylaws. Meeting nilai rai nilai keren buat nilai urban pencet iki luar ba ada buat meeting bodal lama ki buat uji bersta jusar pula keren iki bagi pakloi di building bylaws di kesong po ki bikin pakloi di pakloi melihat kita buat gandon yang kami tiga ba nyok dia diskus lambat lagi dikit diskus begini nuki break ki buat balik permission naga mudah ke balik nampak diskonsil ke balik Rejar kat oleh ba ke diskonsil lego ya ke body ke batamai nisu kada support ki bakin perbiang ni ki ibar khoi tidak kata ngibu itu gentian ba ni ai kamon ke balik lu pot ke ba ke marba diskonsil tentang isu kena pala marba dapat kre ya babon sudan kam dingibu itu gentian tang ba ke ba kesop berkena menuju tu aka beri pakai cepat juga bantuan. Kerana kalau syai bah bagi pak iba kita buka permission kita balik either sponsor ni buat mudah. Dia berapa pistol sponsor tentang su yo iga house ke batamai, jika support kita tu boleh buat di kita boleh cukup mudah.